Юхма миши жирны куку кущулі хайлав тарын жуғыжыбе палыр задырать. Кунда чываш шиннин күнжулне, onun адаланымне, хойги самынышне шавығыдырақ елы ергенеде сынлазабана. Халевара пьесаба кенеге урлы жешмар, сцена жинженде палашма майбор. Калмактары гынжен шитне режиссер Борис Манжиев хайлавын тішіне, оның хынегеверліхне кураган батне илзеші дерметірішірі. Шеш пілмеші яджилі чаваш патшалық шамрықсен театрынже спектакль бұшланычен кашние хойын жебе апаланат. Декорация тавража вырнаштармала, артистсен вара кураган батне тухма қадырленмелі. Грим, ядарлы тумдир, шабақта сонарын тарынлықне ұшсабама положащеде. Кашны роль в хойнема интересле, тузалар матырышмала ана. Куварачына тавы пызык роль дезуштадып ман хамын Пурны шыра күмбек артист жинженде, күмбек роль зинжен перевел, пызык роль зинжен бере. Чынақта пиде шалдан қыларза, шалдан выляма, халық патне шидерме жау интересі бұл жа. Алибай, тіп сынар. Шыбағына калыплагане Дмитрий Михайлов. Алибай бұрны жебе кураган кипке тапхырынжен палашма бұшлате, унба бірле пурны шулнеде утса туғаттейен. Пірімш юраду, шемье жавырны, кайран бара хоружы выржы оның бұрнышне еплерех улыштарныне санать кураган. Кашни заманда чунбадуй заилме, шуды тада хушма артистен вылявы пулышса бырать. Массала сценазем хойне еврле булза духрыш берен. Унда берен туғатмышсемге булма görгелже. Шағын беге хебер фрау земге булдымыр, шуттан жюри земге булдымыр. Ку хойне еврле массовка чупса жюрине гынамар, кунда берен тажылы, психоэмоциональный жавы состояние кірзігайза хойне еврле жамбек булза духмала булжа. Куку кущуле студентсенеде шуғыжа бударжы. Пурныш тіллеве мінрежі, шиннын пурныжы, малашлығы, еплерек черджен пумныне кашни кураган чунба туйза илжедейін. Пиде келеші банги спектакль. Выш туем зіне, актерзем пиде вайх валяще. Кашны туеме, кашны возань хусканове. Мля возам валяще во мана пиде келеші. Выжех бухна чухне, выш туйма булдарадын. Тогда я пхам чуваш пулза, мана пиде савандарать, чувашла спектакль бахма. Тип герои мана хын торжулы гибе, ширпли гибе, выебе келеші. Борис Манжиев шак спектакль беже шырлағашын мар. Чуваш ене тада да келзе жүреме кымыл бұррыне палырдать вал.